Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Nataka nikusaidie tu wewe ambao unapitia changamoto. Inawezekana ikawa labda ni ugonjwa au labda ni shida yoyote ile ambayo inahitaji msaada wa kiroho. Trick mojawapo ambayo shetani anaitumia sana na amefanikiwa kwa kiwango fulani, kwa wale watu ambao mimi naita ni wapumbavu, hawana hekima ya kimungu ndani yao, wala hawataki kujishughulisha wala kuhangaika. Na naweza kusema pia hawamjui Mungu na wana hofu ya Mungu. Wana ujinga fulani wa kiroho. Ukisoma Marko 3:27 anasema ili shetani aweze kukamata lazima kwanza akufunge. Kwa unafungwa. Sasa kufungwa kuna maanisha nini? Shetani anakufunga akili, anakufunga ufahamu. Anakufunga nini? Anakufunga mamlaka yako, anafunga miliki yako. Anahakikisha kwanza anakubadilisha akili yako, anakutenga kabisa mbali sana na ufahamu, kiasi ambacho kwamba yeyote ambaye anaweza kusaidia unamchukia. Yeyote anaweza kusaidia haukutani naye. Yeyote anaweza kusaidia, yani hata ufanyeje, mawasiliano hawezi kuwezekana kufanyika. Kwa akisha kuwini kwa staili hiyo, na ndio maana unakuta mara nyingi sana watu ambao wanaumwa wanapofika stage ile ambayo critical, akiwa anapiga simu kumtafuta hata mchungaji, inawezekana hata shetani ana uwezo wa kujam network, kwa hata simu isipatikane au hiyo simu iwe busy au whatever. Yani kuna kitu ambacho kinatokea. Au unakwenda, kwa mfano unatafuta kazi, unakwenda kwenye interview au unapeleka barua yako, unashangaa unafika unakuta mazingira tu pale, yani hata haeleweki, hamna naye kusikiliza, hakuna chochote, yani hakuna chochote ambacho kinakuonyesha kwamba kuna utayari wa wewe kusaidiwa. Kwa hiyo this is one of the trick ambayo shetani anaitumia sana na amefaulu. Narudia tena. Kwa hiyo mwana wa Mungu, unapopitia changamoto yoyote, haijalishi ukubwa au ni udogo, hakikisha una focus. Usimfie mwanadamu, rudi magotini, nyenyekea, omba Mungu akusamehe, akurehemu, omba toba, afungue milango yako, afungue ufahamu wako, ili kusudi umwambie Mungu, naomba unisaidie, nifanyeje nisaidike. Natokaje hapa? Mungu atakuunganisha na mtu ambaye anaweza kukusaidia. Usikae kimya, usijifungie ndani, usikubali kushindwa. Maisha ni kupambana. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Lazima upambane. Chochote kinachotokea kwako usikikubali. Mwana wa Mungu, usikubali. Narudia tena, usikubali. Kuwa mbishi. Pambana. Hata kama wakati mwingine ni usiku, umechoka kuamka, lakini unasikia umeamshwa, usianze kuchati. Amka, omba, pambana, push. Mungu akusaidie kunielewa. Shalom.